Kajingya penbet ke balai shim ya kerai haka arpo nyo treu nailor arja arpusan hapreng UMLA ke VPP uba mikmat ya ke Maulai constituency uba Bright Star Well Marbanyang but Superintendent of Police ke East Jaintia Hills District Vikash Kumar bakin ya kendo menta ke sengi ke Sitarik Urisau arja arpusan kam syamla orlong haka bau teu UMLA haka jingya keran ula ong bau SP ula le kiar ya u. Kajing hiar jong ba Bright Star Well Marbanyang kadai halor ke kam ti dau yong bean ke bala le daki riu le don bor hakas nong lum bangla ke bahap haka ilaka nong kli ke badon haka tega district bat ke niru kadai hadin baka VPP kala yok pediang ya kajing ujor na kinong yalam ketika snong ke badon tang kumba arpau long ying halor kajing ti dau yong don bor ke bala penlong ya ke VPP ban betha ya ke youth wing ban let jengo haka bala lap baka don shisha. This is Vikas Kumar. This is Bright Emily from Mola of Voice of the People Party. Yes, good afternoon. Actually, yesterday our president had called you, regarding this matter here in Lom, Bangla, regarding this illegal mining and transportation of coal. Have been raised or registered. Then I think you have to come here. Then I'm here on the spot where the illegal mining is going on and transportation of coal is going on. I don't know how come your officers did not find out. I'm here presently. I'm on the spot, and the illegal mining and transportation is going on. So how can they say? See, like we actually the people from this locality had lodged complaint and had even filed an FIR also, and then yesterday our president also had called you, but the illegal activities is still going on. But please don't force us to file an FIR against you also. No, what can you say? Because what you are saying is completely different, but what we saw on the ground with our own eyes is different. So how can you justify that? Katkom ki video bala ring dak VPP haka jingjurip ya kita ki krem dau yong men haka arpo nyo treg nailor araja arpusan la syam bala pendon kam daki kren bantan yau dau yong naki krem ki bajeliu daki spa mitar. Hakas ngi ke bawla hiar kum bala don gajingnya penbank uba Bright Star Well Marbanyang habala poi hakamat office USP ketika district bad habala phone yu ula yo penban dak jubab ke baong baom dan ha office bad don syakawai pat ke jaka bad pa ya keren penban do additional SP. Kumban supentip kajingnya penbank haka arpo nyo tarik kami haka ba uba Bright Star Well Marbanyang udon haka ketika district bad hadin kajingla jurip ya kita ki jaka ki ba mu bad ke kenhon ka bala senran lang yu kilalap baga jingti daw yung kayat syat daga bayat lat ru ya ki bors nang badai hadian kane ba Bright Star Well ulay phone baru SP uba kletus jana orang ba snang ulaong bagidan ki bria ki balet don bor ki bawanti daw yung haupot usam jaga snang bad ka jing sim sting ki bor ka an ka penlong ban wat jingrap na ka VPP te kani baja snang jingi kalong ba naduk ba ki wanti lu yung ni ki brio ni ki pak jaka jaka jungi em tengah persiang iban bu komplain saya seperti support kiriat saya pun semen upling atas dari ya kan kami sim kiai ARM tengah terkadau ngel persiang buat lat walanti pen kang yang jengti du jong ki nama jengti du jong ki kalong keba kem jo jing ben senang kan terkadau te ni ko minus senang persiang kan jeng lek ki mar ba kan ke jeka jeng ki senang lembang lah ni terkadau ngel persiang buat nangarap nagwi pat ki brio ni sem yo jing arab tengah terkadau ngem bense ni ko senang tengah persiang man pai kemat sini seperti VP tengah terkadau ngel lek kendu yang seperti melepan jing arab lagi tentang seperti lu klasim kiai ini benerap ini yang kadang jeng syak lek dan buat ini melik yang jeka jungi tengah terkadau kilawan duk seperti te jeka buat baik nilai siam sya bagi don ketuk ini ngut ki brio beti du yang te jeka kem jing bit ndek jeka senang lombang la ani tak pot ini nilai persiang man khang kata pot bawan ni seperti weng du sentri kim skap setia nang terkadau nilai persiang ban lek secelong ban bujing thono chup sekretari hadin ketuk ani por hadin bladek wan silong bladek bujing thono chup sekretari tik sange ketuk ni por ndai hadin kata kita sedang menentang biang jeng ti duyong ni arteli guting la sange no nadu bangan bu komplain chup sekretari kita sange no hai ka wei pat kalong prosi nanor bila khang
jing ti du yong jing hati cakaru kidang wan ben petang jing ti du yong nak te jaka jing klem jing bet ni jing di langi kesnong tem tangi kum senang ni dap semua jing daga jing suksi ka kraw na jing le jing ki namar ni te kesnong jing ni long kesnong ka badang ret ni ton taat phu ni ero bang long ke bri badok ke berkerdo tem ta daw ni pen pau jing suksi ka kraw ni jing le ki namar ka jing le jing ki kalang bang buram syu ini kesnong ka thau yak imlang salang waktu beberapa isu ini bedok berli, sedang benlek dan buat bayi ini, dengan kata kerpat i bar bahlor, basim kian ya kam kenang bani kam pun menjadi ulah saya sini, kenangan long rok bayi renti yakim lang salang. Nakal yang ba Bright Star Walma benyang ulang, bagari ke jing lek kiar USP ke day ke ba amla ban pediang, kam tam yakin nong tau an bat ke parti kan seperkat kumno ban lek yu. Kendiat ngatrai pila yo semua ya ke jing percaya nakal yang jong i orang basnong. Jong kesnong lum bangla kebetulan hani po is Giant Hills kumba ila batai kadon kajing le donbor naki katukan ni kumba ila batai hi kini kesnong gabaret kebetulan tang kumba arko wieng ndai hapo jong ni usnong kedon ki kadon ka spa ba hapo ding baki marpo khendo la kalong u mausun lani pat u doyong kadon kajing ti klem kajing tip berkajing yo jing bet napok ka snong te kumbala batai lima jing rang ba snong ila persyang nakal yang kajung i banyak keren nang ta ila pentip tu sekibor kibade ban pentip nei kadon kajing ken sting te habak hadu kila phai khmat changi kum ka party ka voice of the people party but hadin nang ta nakal yang jong ka party kala pha ling ba ka youth wing ban wan ban pet ban khmi kala ki jong khmat la ka don em kum kata kajing ti bian yu doyong dan iki marpo khendo hakani kasnong lum bangla te hakajing wan jong ka youth wing kilalam ba kadon ka bakum kata bad hadian tu labu ya ka complain la pentip sekibor ki ba hajrong bar kawai ka sien ru lai let lang ling ba lengkat lembat ki nok punya snong bani kundu hadu ya u chief secretary bar hadian ta keladon ka kajing kidon katuk ni kita ki jakati doyong mo ki artli kila pensange no ndai kai ka baja pat hadin nang ta kadon ka kidon ka wei pat ka jakati doyong ka ba kidang yaiti ban nalor kata pan kadang don pat so artli pat kidap ki barang persang ban ti te kumba kalong menta lightly pan kidang long aktif te hadin nang ta la pentip biang ngi sa parti ban nakal yang jong presiden rang ba jingi ba adan mela besai moy ilaya keren bat ki bor ki bahajrong nadu SP jong ki is Giant Hills pan pentip pakadon kajing ja ka bakum kata ba kajing ti bean yu doyong klem kajing tip khamtam jong kasnong lum bangla te hadin tu nakal yang jong SP ong to bangin shimkhia ya kata kakam ban ulale uang ru ba ngilapha ya ki officers banai ban page saknika snong Henry kakut no tangkata kat ba kani kajing ti bian pat ya doyong klem kajing bet jong kasnong lum banga karang yan di nama kata daw nakal yang jong ka party kalapha yang menakani singi sejan ka arpunyo tarik bat onang lapoi hapo kani kasnong lum bangla nilai kendu kinong punya snong kinong song snong bat kinong punya snong ha kajing lam jong i ramba snong nata is ketri snong lemba kinong song snong hi ngilalej dala ki jong ki khamat bat ngilap ba kidon kumba lightly ki jaka bat apor bangi poi kajing ti ye udoyong kadang tnemba oh ki truk ru ki dumper ki ba mi nang tu ban kit ye kini doyong ban ra sakno jaka ngamtip tengilalap on tengilalap akatu singi arpunyo tarik immediately hi ngalakol ya u SP jongka is Giant Hills beri u Vikash Kumar on ngalakol tengalai keren uang ba em ngilap ha taki officer ba ngila rung po snong ndre ngimlap baki don kum kita kijing ti doyong dan ring ong u are kum pi ong ta ngadala di ngadon ha kata jaka on the spot menakani si sejan arpunyo tarik ba kajing ti doyong kadang tenem kadang ya ba kajing kit ru yo doyong na katu jaka kadang ya sachan te marsung tang ong USP to sing ong merong kamunwan hakani jaka kabanga ngadon menta dari jalan kat bu USP to sing umdon hapo office berkumju ru umdon hi hapo is Giant Hills
makidon yaka deka SP conference hapo Shillong men siningkong bat singi baar tu lalit lupa imat nadu singi sejan te hadian tu te kilawan ki officer in charge baron hak tu jaka marjan te ngelalit sini sapo spot ngelai lam yu bat ngelaong ba dongkam ban khang ya kitu ki illegal activities ban ti ido yong klem ka jingbet jongka shnong khamtam te lalit lalap da ki jok khmat lengkat bat itu officer ba in charge satu jaka ban ngilalap ru iki kali balong ba dongkam ban si seki kali dongkam ban si sekitar ha baro likely kini ki jaka te hadian tu ngila ngala one pino ban ngala penbej banwan ha jisha ha sngi monday la ni sngi tuesday ten rei namar ba USP pat umdon te ngam sim lawan namar ngilai phone biak ba USP baru USP ong ba monday tuesday ngan umdon ngadon Shillong to ong mele to ngan wan ha ka ni kasgi ka pamata ka bari kasgi balang te ngalai kut tik bat USP banwan mentaksi banyak kendu bat ban keli mo ka progress habide ba katuka jingja bat ka jinglet nakaliang jungi kum ka party hang ti hapo lum bangla rei on nang lapoi hang ni pan nanga persang ban koli USP wong ngamdon hang ni udon sakawai pat ka jaka te ngong kumnu kala melong ta namar ba nglai ikut tik bat bangan wan hang ni singi bat ru ong towan ngandon ni singi te on lapoi hang ni ngla persang ban kren long ban ya kren bo additional SP ngom em kakam gadi bat USP ni kwa ban kren bat USP bat hi markhaman ten rei kuma PE nadu mane ngiladon hang dia mentala apalat ya kalai kenta ngiap USP wong banwan rei call ngala call nadu mane rei simla response te kani ka jingle ka jong USP kalong ka ike ka bam strat khamtam yangi kum kita ki legislators kum kita ki nongmi khamat ki ba ngi persang ban sim ya ki mat ki issue ki bakta ya ki pat ba nong sunong ka jongi bat kum ba kalong hapo kani ka sinong lom bangla mo ka ba ki persang ban yorot te ngilawan bat ngara kami ulti ba unsim khia mo bani kendu ingi henrei I kumba persang ban ri peman kwa banyak keren bat ngi te nakaliang jong nga nakaliang jong party mo ngin sa sim ya ka sien jam mo ka next steps haga bede bat uni SP pi ho ngitip kani kadi singi syuti tang mangim dei ban klet ba kakam ka ba ban kadi bede bat kalau order mo te ngaru ngadi mensuang ngadi botre pulet te hangi hi kam judon syuti no light no stang lada udon hapo ka lift te katangi namla banong te sakawai pan kalong ba lada umlat mentasi ladi banong ke nga no ladi banong nga te henry bat nga la ikut tik on la posini per nga lakum klan te kata kadika bang ngimla ban yang nga simbet kadika jing persang na kaliang ka jungu ban kiar ban ri ban kwa ban ya keren bat ngi pi ya kata le asi mo ngiwan ru hakani kasi ka bamenta namar nga kami kendu USP hato singi ngilalap dala ki jong khimat ngan sa share bat pi ya ki video clippings ki bangila ring bakadon ka jingti bean ya u doyong hang thi hapo ksnong lum banga ngilalap dakila ki jong khimat dengan sa share bat pi ten rei ka jan khat bangimi kendu u to singi te ka kamram ka jong akalong ban wan ban budin ke ki action ke ba nakaliang ka jong SP ulale harabidi bat kitu kibati bean yu doyong klem dayo jingbet na ki bor snong hang tiapo lum bangla bat ngila ngalalet dalaki jong marmet markhmat hapo kasnong lum bangla banlap bakadon mo ngai keren betang ini kasnong mo ngai keren betang ini kasnong lum bangla bakadon ka jingti bean bat klem dayo ya ka jingbet na ki bor snong kata dika mat hatu PE kalong ba uni officer komot umburam mi PE komulong kapai baro pi kata kadi wei ka bangal ong pi nakaliang jonga nakaliang jong party ngin sa sim ki kendon next steps ban deal bat kani ka jingle jong uni officer habatin pej bahagi ki shop ka shop plus F ka plus F hakabam bangibam dunaki eki bataye kamet namar kata habat thiru atau khau kam lu ka umpnyang ka dot pet ya ka shop plus F ha ka jingsom
Yaki nutrient kumki vitamin bat ka iron la ai khan diat bada ka bathau bha kam khta ai ka dur jingki mar bam ka jing mat lani ka rukom shed yaki Balehi banai kita. ka don ka we ka jing mentoi ba kongsan ka kot ka kia ka nutrition ba khambha ka jing im ba khambha pendon kam daki mar bam modon ka sharp plus f menta ka sni Lawan Ra Shafi Lingba ko office jong Commissionerate of Food Safety Meghalaya